Kiramtang Thereni Paikrener Kiabarni Tilia Rongpen Inut Bang Hini Pen KACEM Prodip Rong PK Chomanga Khepan Kelang Rem Lapen Thangnat Kaching Thura Saya Mota Pipon Pepwa Koi Kiwana Putak Pini Tilia Rong Sarpen Japonsi Perangkia Mai Padopon Perangkia Mai Long Rong Asarpen Inut Bang Hinietum Chelang Pen Bangso Perangkia Mai Long Kaning Jepona Tengke Karbiang Long Autonomous Council EM Prodip Rong Pia Hin Pen Tilia Rong Aradapan Inghon Pik La sojo pinangan kacing thur nang dolo alang likido penajok non tovar mesen longlo hemso setami longlo arunodo scheme pendanglo kijuna langa phan ringvel setami longlo pasi pherangkia mayalong ning jepon lapen arnisi tarik krener kep news abuthak sin itung bako kela thuji tarmane prodip sarafan development PP pusiku setala da itung umpili arong Asondo piglo development kipi. Non ason itung puna mana towar dulo, peace route dulo, lapen society outlet dulo, ornodal scheme dulo, lapen ke PMAY scheme ta longlo, lapen ke itung ringel ta longlo, light ta non claim bomlo electricity, lapen lahaya scheme, school repairing, lahan ta alangli netung mapan kawang besi itung pan pilo. Kasi RDC 18 ani anu sabang ke nitum ke cikro thekte lahan ke nitum ke protest po pima latum bahini ki PL news job prosperly musaring lapan ke sintain ki P anu sabang ke nitum ke kroi kre lage ahok katokai binang nitum aphan rong asuban ke lang sonsi panasi trek kerja perni la kisman tum sar pan kisman sar yang sar pan kali-kelangan ni bertak bilo la alam tumpulo iam sar ke jumbang la tengkapi tu pan gerap re pintu asoalan ke deri angkor ke belap setum ni tam ni plural lo atia mahla kan ye wi ketu mata ga gerap long ulo sar are deng ben asil hai ga berta ke tu hinde pura kondem lo la pen ke isi high command tu pan tame tu hin mun ka chnowi ya ban kala hello jedon ponga election tame alang pan tiket piso ne palku athe marang li easily pen high coach thumul ke ing be pin pen Medical Sub Center lapen handloom training asa hemalong setami hormu hortar sami dulo ing hap ka henwera joksi kelang kalana bang kavia jok prima stand hemalong si penangana hormu ke BP vedlu puta pherangkia mayalong ningje pontu ange news olong lang dulo ange ku an ning oi ni oi piklo tum ni soson ne non ning kan pho angbong ne dak rong along kaceripon presiden lapen ni non hala news lang lo ange hala senta yang TV lapen proses masring news TV lahai TV bangge kalili kelang alam si thanure lo mate itum la sar hidu ladak itu ban cumang mate karbi nepali bang job han ta kilang silet gawe hala sar prodip em sar kacari pen netum non pinienta thang kadikdar kisung tawe medical center hala proses pen instant TP ki poson chainong pen si beng pun hala ta kacubai alam si thandet lo netum lang pon bom rong pen lapen hala ki klema bang si le chat lang mute itum sar iam phanta pubom lo hala dak medical center long ta kiklem tu palewit ni sar bang ta non klem bom lo lapen nang cicak bang lo ne kiklem tu phan ne toiwet po tu siang gala kidam tang ta netum sar phan ta rap lo an sar tan tum non phan non tum phan kilang pen netum non pini netum kisok aprang susun ne netum di daru da rom jat tay long le anon hala sar ka ciripon men gene tum purala non ge pancol Ulukunci ben hemari rongphar Karbiang Long Live